Man ma tiga minanyi Peter. Man ma tiga minanyi Peter. Ika sanu rakpa fatfatek. Ya kira na si Peter ko. Lam sinanyi Yes Kristo. Ni pamnekana. Umlivu no ciri-ciring na. Ya ko ipitigami inyo. Yana ya punged ni amatado to. Ani kumarudo ilinyo. Ya may faredo pento. Akado jalatai. Akado kapatocha. Kado yasiya. Kado putania. Nakenakam nanyi amatado to. Yana kanyimapanop jinyo. Umano yung di Yesu. So yanyo ikano yung rana. Ayana nyafayo no seriso ununad. Umunot di Yes Kristo. Do kanyimfo nas so raratanyo no ralana. Inawisi raku-raku pawo pangangarilawan na. Kano apiya ununod nyo. Ituro na jinyo ni amatado to. Isarita kamo si amatado to. Amana ni Yes Kristo. Panyisingan ta. Tayatira ko pangangasyan na. Ni mantanyaten. So faywa ununod ta. Duyana kanyimapi fangon si Yes Kristo do usab na. So nganta do akmansang uyuyat ni amatado to. Mapi fangon jatan umakwa. So tamo ikano yung ya umamuun so pimi masaudan na ni amatado to. Umano yung jatawo. Tumiyunong ituro na jinjodo tingato ni amatado to. Urira na ituro na ni amatado to. Do mayan nga tawo. Do kaprat na jira ni amatado to no uyuyat na. Akajidan na purawan mangido ikarateng no araro no ipataradang na sirado tingato. Uriwo sarayan nyo niyaan. Tanayaru pa alalaw nyo si Chayikwaya tiyaga. Tajimiyo nunewo akman sanga mavitos. Pipipangayan no alalaw nyo ipakatanang jinwa mano yung so nakamji amatado to. Mapaunag no apoy ufay. Nakanakam nyo ji amatado to jabu kaji nakdekdengan pa kano ufay. Jago neya. So jina alasino kay lilamdam na so ununad nyo ni amatado to. No si jikam ayowam mangap nyo ranawo karwaya nyo no maratang ranawo araraw no yayinani Yes Kristo. Tananyo jachita si Yes Kristo si Chayikwayam nyo katengan nyo kararalay niya. Abura na ciri-ciring jinyo. Takamuti masarira na so ununad. Tanyo na nyimagap pataradangan na jinyo ni amatado to. Urira na kakunungan na urino na kamnyo ji amatado to. Sirara na panuyunuywan na so ciring ni amatado to. Atawano kakwa ni manakam dawo kakaladaso pipipangayano kapataradang naso tawodo tingato ni amatado to. So ni pakalapatan daso sang ituro na jinyo ni amatado to. Seri na ni Kristo amyenjiram uriwo ni parimanan diraso kiyano
alalaw ni Kristo. Kapakaranas na ranano karwayan na. Amuriwo ni pakanakmandano panuyunuywan na suchiring ni amataduto. So kapakatanang dado araro na kano agjigchina na no pareyang. Ni pariman na rana ni amataduto. Do panuyunuywan na suchiring atao. O kabaken na mga Naijirano ipansida pare. Ta mga Naijinyo umano yung dia. Si chay kwaya narana ni uyatan shirano seri. Uya may limang no mapasaraya chiri-chiring jinyo. Woda ipilimang uryam mangido tinsi uya makranya akatengan. Amuriwo ipitatariman nyo magapsofarenani amataduto. Miyan nga niya mantanyin nyo so aryarilaw na numay ranasi Yes Kristo. Unutan nyo si amataduto. Di nyo itong inarawo maragata ichichirawat nyo no kadi nyo pa manaralayan. Naknakman nyo wo kadi nyo maparapuranso maragata pare nyo. Ta si amataduto yani mapanup ginyoam ya bujiya wo maragat. Maniring do sesyuam di kamu melimuteng so ununadan. Taya karanaam di ko melimuteng so ununad ataw doto. No kamu menuriam nyo abnaken si amataduto amanyo. Iyara naam di mapay cakaban ayamanyita so minafaray no tao. Amuriwo panadnadan nyo siyaan duyan nyo pado karawan. Naknakman nyo wo kadina nitumbusan dinyo no munganay dinyo ufay ni amataduto. Dunyam muun nyo malas ichichirawat no ininapo nyo no kakwa. Tawo na nitbos dinyo ni amataduto do nyo piraratanan na rala na ni Yes Kristo. Akman so ichichirawat dano mapatanatanang so nakamji amataduto. Mapatanang so ralano niyapyan na kaglingda. Ginapa niya maugo karawanam ni pamnekana rana si Yesu ni amataduto. Mawakwak no raratano tawo do karawan. So naikano yung rana ni mayi sumidong ginyo. Iyawo yanyo ipakatanang rana di amataduto. Ni mapifangon siya do usab na. Ni mantan niya so arwaroy na. Amuriwo nyurana to ngutukuchi so nakamdi amataduto. Umano yung do akman siyang. Uyuyat na. Mapifangon din nyo numakwa. Kamumano yung yaranadi may limutang so ununad. Yamarilaw no akmanyo'y kaktuduchinayi. Do yanyo kano yung yaumunot do nanawunani amataduto. So ikakdagdag nyo pa marilaw no kadwanji nyo. Ta inyo ranaam yamyan ranadi nyo so tumiyo no chiri-chiring ni amataduto. Ikape no pagad nyo. Akman so chiring do sesyo. Ta maniringam yamamimin utawa yak may tamak. Ukapya-pyadaam akman so sapong no tamak. Adime yunone amafuras. Amo chiring na niya matadutuam tumiyo nung. Urira naam mapasari
ciri-ciring nani ama taduto. Aya naman rana ni pilimuang dinyo.